cipelice, sestrice, jer sad kreće lansiranje! Ma o čem ti to trkeljaš? O, idemo na internet. Molim? Da, moramo ti naći onaj dio za igricu. Daj, ne zezaj! Da, zapravo sam samo trebao reći, idemo na internet, idemo na internet! Ej, osiguraču, baš dobro da si tu. Želimo prijaviti određene nepravilnosti u igri Mlati krticu. Da, vidjeli smo neke besprizornike koji tamo rade dar mač. Neće moći. Ne dok ja dežuram. Hvala za dojam.